evo ja kad dođem da kupim polovan auto, šta ja ne gledam kod vlasnika? Znači ne gledam neke sitne ogrebotine, znači ne gledam takve stvari, recimo ovakve neke stvari. To je sve normalno na polovnim automobilima, jer auto je, bože moj, vožen, auto star 10, 15, 20 godina je vožen, nije visio na plafonu za ukras, znači auto je korišćen, vožen je, mora biti znakova, to je tragova korišćenja, znači na autu, jednostavno mora da bude neki tragova korišćenja. Ono što ja više volim da vidim, ovakve stvari gledam, ali gledam da bude u korektnom stanju, znači ovo sve kod mene prolazi, to je polovan auto i to jednostavno svaki auto ima neke tragove korišćenja. Mene zanima da auto bude mehanički ispravan, da ima neku istoriju servisnu, da auto piše recimo pravih 350 ili 400 hiljada pravih kilometara. Ako je auto državan, to je ništa. Nemoj mi spuštati kilometražu na 180 hiljada kilometara popularnih. Kod nas u Srbiji svi su auti prešli do 200 hiljada kilometara, a auto stari po 20 godina. Znači daj mi da je auto prešao realnu kilometražu, daj mi servisnu istoriju i ti, druže, nemaš znači problema sa prodajom auta 99%. Ljudi moji, da li ste vi svjesni da kod nas dolazi sve više odvaljenih od života automobila, od preko, kažemo iz inostranstva, auti koji su prešli boga oca kilometara, auti koji su tamo bili havarisani, koji su izbačeni iz države tamo jer ne mogu da prođu više njihov taj TIF, tehnički pregled u stvari, auti koji su tamo znači maksimalno ubijeni dolaze kod nas, tamo se kupuju smiješne pare i dolaze kod nas, ovdje se prodaju da se zaradi Kićanović. Zato kad kupuješ polovan auto, obavezno koristi Car Vertical, uz pomoć Car Verticala i koda ROG imaš dodatnih 30% popusta na kompletan Car Vertical izveštaj. Kad kupuješ polovan auto, da ne budeš prevaren, obavezno koristi Car Vertical.